После надпревар во црвено-црниот дрес, последни два надпревари во Лигата на шампионите, како се емоциите и како е атмосферата во екипата? Ću ja? Ajde. Šta da kažem, stvarno, 5 godina, 5 prelijepih godina u Skoplje, u Vardaru, teško je, jednostavno je teško i puni smo emocija i samo se nadam da ćemo te emocije usmjeriti na onako kako treba na terenu, da neće preovladati i da ćemo pobjediti i daj Bože da osvojimo i onda će nam biti mnogo lakše i da odemo. Stvarno, prelijepo smo se sjećali u Skoplju, u Makedoniji generalno i šteta za rukomet, šteta za grad, šteta za zemlju što neće postojati više jedan klub kao što je bio Vardar. Ти си со најголем стаж во Вардар. Што ќе ти надостига највеќе? Pa iskreno sve. Došla sam na početku i stvarno ko je bio u utakmici u toj zadnjoj u Skoplju vidio je stvarno koje su tu bile emocije i kako smo odigrali prvo mi taj meč, koliko emocija. Iskreno, cijela ekipa jedva čekala da se završi ta utakmica, da možemo iskreno iz srca da se isplačemo jer su stvarno bile emocije ogromne. Следува Ростов, веројатно екипа која што е слична на Вардар по сензибилитет. Кои се силните страни, кои се, да речеме, послабите страни на еден таков тим? Pa iskreno ne bih sad baš sve to da otkrivam, to moramo da ostavimo za subotu jer i sami znamo da sve ovo što mi pričamo svi čitaju. Ono što ću kažem da je ekipa Rostova izuzetno dobra ekipa, na svakoj poziciji imaju po 2 vrhunska igrača i neće biti ni malo jednostavno ni lako i ove sezone nismo imali puno prilike da igramo sa njima, sem na turniru, ali to nije bilo pravo mjerilo. Ono u što sam sigurna je da smo mi spremne i psihički i fizički i da smo došli ovdje da 2 dana uživamo u rukometu i da pokažemo naše najbolje. Kvalitet i iskustvo je neosporno, ali to moramo sutra pokažemo na terenu. Од кого очекуваш најжесток дуел на полуфиналето? Pa mislim da iskreno ovo su 2 utakmice gdje sve 4 ekipe dođu da daju svoj maksimum. I kad izađeš na terenu, ja mislim da će to stvarno da pršti sa svih strana. Tako da ništa ne može da nas iznenadi. Песоа настапуваше минатата година во Вардар. Колку е тоа предност, колку е недостаток тоа за Вардар? Ве знае, ја познавате? Pa manje više mi se svi između sebe znamo. Svake godine igramo protiv svih igrača i koliko i da znaš nekad nekog igrača kad dođe slab moment, taj igrač, i ako znaš na primjer da će tu da prođe i da go. Isto tako ne opterećujemo se stvarno ni ko je na golu, najvažnije je kako se mi spremimo i kako mi uđemo u utakmicu. Sigurna sam ako to bude naš maksimum od prve do posljednje sekunde da neće biti problema. Имавте еден период во регионалната лига и четвртфиналето каде што Вардар не беше на вистинското ниво. Колку е тоа штедење сили за овој Final Four или е можеби нешто друго во прашање? Pa mi smo taj period regionalne lige koristili da probamo nešto novo, bili smo i dosta umorni jer taj period je bio bukvalno nama kao priprema za Final Four, tako da te utakmice iskreno nisu bili neki reper za našu dalju igru, jer mi te utakmice koje smo trebali da odigramo na visokom nivou, mi smo ih odigrali. Има ли Вардар тајно оружје за финале? Ima, ali ćemo ga sačuvati za sutra.